što je Srbija, mislim, meni je fascinantno u stvari kolika je vitalnost ovog naroda. Meni je pravo čudo da se ovde stvari uopšte odvijaju, zaista. Računajući na to sa kakvim se sve situacijama susrećemo u svakodnevici. Znači, sada ne pričam samo o političkom životu, nego generalno o nečemu što su svakodnevne situacije, što je ono uspostavljen standard odnosa u jednom društvu, u medijima, uopšte poimanju okoline, poimanju ne samo temeljnih načela ovog društva, nego uopšte usmerenje, gde ono ide. I ti, znaš, meni je ovde sve zagrebano, od ekstremne levice do ekstremne desnice. Ja kad ih gledam sve zajedno, ti vidiš jednu opštu stihiju i konfuziju i jednu nemoć da se i jedna od tih ideja uopšte pozabavi ozbiljnije društvenim okolnostima u kojima nastaje. Imamo utisak da se svi oni bave samo sobom i sopstvenim fiksacijama, tako kažem. Su potpuno odrođeni i da kada bi se, od stvarnosti, da kada bi se pojavila jedna recimo, istinski socijalno orijentisana, ali istinski dubinski socijalno orijentisana stranka. I namerno ću reći, da, baš leve orijentacije. Znaš, sa jednom socijalističkom idejom, ali ne onom vulgarnom real socijalističkom ili tim, nego sa jednom socijalističkom idejom da se u elementarnom smislu pokaže briga za društvo, briga za kulturni model, briga za politički model, briga za društvenu jednakost u onoj meri u kojoj u uslovima real kapitalističke provenijencije u kojoj živimo može da se sprovede, Znači, jedna sve to postojalo, znači ti vidiš, znaš, mi smo kao onaj čovek koji se zaglavio, pa kako kažu Kinezi, kad se zaglaviš, vrati se na početak.